yana na nyinyi. Moko kuom jotelo e kaonti ma Meru koro seyo ng'eto mane ochiw gi od bura mar senet ewi bura mane dwaro thicho oko gavana ma Meru Mwang. Gisingo mar tiyo kamoro achiel gi jodak ma kaonti no e thicho oko Mwang e apisi kendo. Jotelo go seyo senet kuom ne buono yango moko kuom keth madito mane mieno Mwang. Gidwaro mondo seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' okwo oganda Meru ng'uono kuom gino magiyango ni jatelo ne otiyo gi weche moko dhi kare ne oganda jo Meru ewi wach dwaro thicho oko Mwang e apisi. Gilero ni ok giyango ng'eto mane ochiw gi od buch senet kendo gichano dhi nyime gi dhiro dwaro mar thicho oko jatelo no e apisi ka gitiyo e twech kata mna ka gitiyo kod dwol achiel. Ama kushindwa kufanya kazi. Mtu ambaye ameshindwa amefanya sisi tubaki nyuma, ambaye ameshindwa kutekeleza kazi yake, ambaye hana uongozi mzuri, hana heshima kwa wale wengine, ambaye anavunja sheria, ambaye anatumia vibaya rasilimali za Meru, hiyo ndio shinda ambayo tuko naye na gavana wetu wa Meru. Kwa hivyo wacha niseme hivi, kitu kingine ambacho kimetuudhi sana ni kwamba wale ambao wanatuita ndugu zetu hasa hapa Mlima Kenya, tunaona wale waliongoza mambo ya kuzima kilio cha Wameru, bandala ya Wameru wapate haki. Watu kama Moses Kuria, watu kama akina Waiguru, watu kama akina Medhu, hawa wote ambao wanatuita ndugu zetu wakati wa kampeni, wakati wanatuhitaji. Na wacha niseme kweli wametusaliti. Ni nini iliwafanya mkate hiyo kesi mbaya, muache watu wa Meru kama wanalia? Ni machozi ya mama ama ni maziwa ya mama? Sababu sisi watu wa Meru tulikuwa tumekubaliana kutoka mtoto mdogo wa mama, wa baba, wazee na wakubwa wote wa Meru. Maendeleo ya Meru iko hatarini. Sababu sisi tangu wakati wa Munya, tangu wakati wa Keraito, hatujapata maendeleo yoyote hapa Meru. And as Merians, we are going to fight for our rights because we've been violated for the longest time and we've been ignored. We want to state categorically that the fight for justice for Meru shall continue, and we are not fighting gender female. We are fighting incompetency and misappropriation of public funds.